Rai kene kamot ba ki badon ya ka jinge dei ka berispa bat ublei wal jaba kimlong ki berispa kai kado kirispa ka jinge dei bat ublei kene ka dur kana ka jing batai ba kan tenat ba pet ba kene ka dur ka kan chapang jong ka jingem how Kristisu kalang ka bakum no ka jingem how Kristisu kalang ka jingem ka berispa adu kata marbai namar ndai namar ba ngayo thit jan malakas ni ki jan thmai branded bet Undai nak daw mga yo iyang pakidulan, undai nak daw mga yo bukit cakap putar di akar. Ray nak daw mga sayno igi julong barok di bawah Kris Jisudan. Kata dia kejingim ngin ke berispakan, ha kejingim ke bakanya mesin. Deh kejing keli juga di pipi bak lang beri berispak. Hot, pikwa berispak ibu kumno. Perangannya ketutunginya tebek ingin long diberi berispak, ha kejingim ke bakanya mesin ke bunyi sayno. Ya, kini kijinglang babha barok kibo Kris Sudan namar haga bukado kekenmal ni kawai kajingika ni isu kabuong dan jingmentol le piolot ni ka perthai barok hot ka pido na pat ya ka penlong sidur gumgadur Jesus Christ dan jingmentol pra tingnya pai sesekawai perkebenta kamalang kidai kinang lok pateng ya kihima ka jong blai Ublay long nong sinsya ngadok ki babam jikat ciri ki babam jikat ong nong roy sam. Ya ki himay bacanay ki sumu long bangin sayo kimi hadien bala penduk pendam lani bishar ya ka jiksneo. Ini bo why no jangan ni pertain dalawan jiskas sakasin ke ba. Ya ki himay bisya jang play pinsa ianta ki himay bapura. Rayamenta kada ka jingwan ngabasin jong Jisu kampat sin laja. Utrai uyo mensinsar ki donut ki jonga ki jongpi ane uyo mensinsar ken ha ki donut jong ki balai ti no ela jong ka jingem how Kristus te ka jing kali kalong utrai uyo ne mensinsar ya ka donut ki jongpi ken ma ma ju kai berbor kum ning ong pitim nem ka donut jongem kalong kum ki compartment kum ki apa ka donut jingi ki kamera ba per hatu Jesus Christ uyo ne em ya ka mon chichar uyo ne man runga mati ku kamera jong ka donut jingi ni puli ka tu ka jing cho apo jing tal jing bentau ka ba ong ka ni try Jesus wan bantit ya ka jing khang jong ka donut ka jong pi la de menu mu play unyo ya ka bon khawai lembat pi ni puli ka tu nginang perkat ba ka mot iki briu ken ki bapak long kristan dai Henry uklem tho ya ki tu kintian si ki briu palong kristan lu tho si ka balang utho si ka balang kemudian dibentakan di ba ka donor ke jongi ken kapat aja kayu play un sinchar ka jim jang jang pi nama kata dan kambingin play malang kasni ka donor jongi bo play un cha bo play un sinchar zaman kut ke kamera jong ka donor jang jang pi ki kamera ba po ayu ki batang ma pi bitip na bitip ya kung kita kamera boleh ko man siya karo Jesus Christ perwan sini ko pertai ya ki ma ka jong boleh kabang ilaw ni iri ki hikmat jungi ninyo kam kintiken kat bakum ki jingle jingi han kat bakum ka jingi ai dah ka jinget ken aku Jesus nangta kabalang kabasaw kabalang dagay kidai ki briu ki balait dah ublay ka testament mo thamai la kun pa bo ublay uiet banteno ya ka jingay jung sikito ki baka perthai kala nyoben bat kala kentat ya ka ni jinsang la pun skamin na gijing tho jung pol sika balang pol koren pin ina pol kong koren nang bringkong ka aprio dekat ke baat kundai boleh wajib ki bala syaketat juga ke perthai naga benta ya ke banyo dan buram itu cuba duk bat ki barangli ki peni beki dei ki ba it ya boleh da ke kendiano na ki bajong ni ke perthai ni ke jingkwa kadok ke baya persyak bat ke bau mensim boleh kuwa wala pinyo le dia bilang ki beri ki baduk ki barangli ya ke jingem ke mensim jongpi nyo mapide kita ki breaking ki bakwa kan ni kaban kendiano ni ke basniu kan kendiano ni ke ki ba umensem jo blai kwa pi phenle itangin ki bakwa benya ni jingru spa pet ba ni kedur pet ni kedur hani apdeng rong blu hangte dai mangau na pi
Shane kekeren sepang mensim bako. Cetai pe kedi kejingkwa jong kado. Kibriyo kibaduk kamensim. Kedi kibriyo kibol ko mensim bako. Ngam kwa panca skor kedi kejingkwa jong kani kado. Hari kwa panca skor kedi kejingkwa jong mai. Kedi kita yang kibriyo kibaduk kamensim. Mereka berdua kamensim di kibriyo kibol ngamla penyarap daledi dan kami kejingrap tu mensim play. Nak minta mengenim kat bakum kejingkwa juga do. Kadang kejinglet ma perahu ngai. Kejinglet linti juga kejingim dah tapi kum kinong buat jong Jesus Christ. Kejinglet ma kadang yang pedeng jong kado. Maka jong mensim kat kamensim juga jong. Tesiano ngino kata laju. Dia kata kejingkeli. Kepada yang ngai pi ngai juga. Tu ini pas dekat kemenriau. Dekat menriau. Rai ma people yang pila nyoban yau tau beduk. Hato kita berus pak kimban citom nya pi bat kimring makihi ya pi hikmat kiket bishar implesion dekat nyo nomor kaya sundan dekat nyo. Hato kini kim keren bansak ya ka kerteng badan buram da kebala khot ya pi. Ya kam set makapor kamsha. Ublay ngin pasha abire begani ka cikli gun kong rai ma pi pleng pila nyoban yau tau beduk. Ublay Upun pau syai bau nyokor ai ke beduk da ka bau lajie ke ki se ke hima ke ju are ke basusi pat kalong baka balang kala nyobeng pat kita ki bau blang lajie kaktin nyobeng yang lasim kaktin grek ati maso larut bantin kala sagane ke jingmut kata kalong ke jing penjak burom ya kita ki bau blai ula pendan burom pi penjak burom penban da ka bales nyo siang kemat kebalang pun papat bagi puncak buram ya kita kibau blay la pun kep buram da kebale bamsitnyo ya kibaduk kebale le snobha pat ikbir kiberuspa la kebalang ha ke jakaru kale kum kebalang kan hagi por jong jacob ka khanyo kor bai kibri kiberuspa bani kibaduk lene ka pani ke kata ka jingno talajor si kibrio kiberuspa ban si kibaduk ni penjak buram kan ya kejing jiat kejing blay kan ni kibrio kejing ya milek persa ini milek persa yo blay kilai keli kejing keli kebo jacob upun sha siapa jeng kibrio spa kejing keli kebo ningkong wong hatu kimen ruspa kimdai baban citom ya pi kabar hatu kini kimen ruspa kimdai kiba ring ya pi sha ka ket bishar kabalai hatu kimdai maki kebo kren ben ya kerteng badan buram Ucakap kenapa ukram ai jingwat ya Kyrgyzstan bakin nung penpau ya kajing buram ni kibrega beruspa Henry kajing kutok jung kadai halo jo kajing le sile kemat ya kibaduk kamot la pi nyokor ya bri beruspa tu nyokor ya baduk lu kenjo wat ju nyokor tang tai beruspa kalau baduk pun nyokor wat ju le siang kemat ukram ang tu na nyokor kibrega beruspa nyokor yang beduk aku cukup por lelang gumta kompetip dem kidi kimen ruspa kile kumno geli men ko wa to kim dai maki ki baban citom ya pe tanya pai kim diat abere ben gajing botai kana mun yusu to nya ben pai se cultural background ne se emlang salang kidi por men shwa tanya pai kim diat ka emlang salang kidi por tu jokop long bakalong ga sup bagi berispa kin ben ye ke beduk tang banyok nong ni ladi tik kalong kembelong haki kismi jangi bementai kitrai beri lene kitrai chundo ki berispa bakin nong kayi kilong ki badan bor kadba ki babon balang pat ki syak pin bor ban mino naga laga jaka bat ki sedang ban yailong ki beduk kane daga jinglong haki por bemen shwa kini kibri kibalong kitrai beri try kindo kibal balong kinong khaya atat hajo kapor long bakim dadai than kibri babon bahan le kidan bor bapat kini ki nyanben kibri kin kibedok khamtam kinong rem khambon lagi bapule kini siti jung jacob lana ni stat kum ong kiri start ni bible nasi kila bandai ki nakakumhon jong kibatre hakarep karyang Namang kataw kli ni kecikli wong ato kim dai kini kim ruspa ki ban citom ya pi ki ban tray citom ya pi han rai kat paki ai pat ka jing ai ka bakhap nap
Kinang tu lupa ki pendam jor ya ka jingja ki berius pa ki babandeng ki beduk amas kulang besar kat meningkong itu ispang yang ngata kamu top ye ki ki beri beduk kamu top ye ki konsuat kamu top ye ki liukun thai ni pek na po iskel tunang war kat dunia ki bandeng ki beri beduk bandeng ki beri beduk